وشبابك قبل هرمك دردرما تسامدو دلومو كيدرت دردرمان قاناني الرغدو قاناني تن اسننجا ديني اسلاماتس جالوون كي اسلاما الله بودن جل جلاله كنصر من دردراني نصري دردرات الدين اسلاما الله بودن جل جلاله دردرات النصري ور دين اسلاما نصر ربنا واغدو ام باسادروت دين اسلاما ربنا واغدو مالف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قدون هنقبل لجاني ور قبل دردر إنما متان إسا بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم يرو در إرغمو إساني بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم قوتو دردراته نبيتني والحديث رواه الإمام البخاري في سيء رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرو وحي در اتبوتو أمتا أفرتم ترن أكسموكم أبي بكر الصديق رضي الله عنه يرو دين إسلام قبلوا أمتا صدوم يسددوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمتا ديدم يجاتوا ربوليين كي كسلاما معاذ بن جبل أبي عبد الرحمن الأنصاري رضي الله عنه غاف دين إسلام جتش بريد دوسن جاني دين إسلام سينن أمتا كل سددوا ربوليين كي كسلاما سعد بن أبي وقاص أبي إسحاق الزهري رضي الله عنه أمتا كل تربط رغاف دين إسلام سين علي بن أبي طالب أبي الحسن رضي الله عنه غاف دين إسلام قبلوا أمتا كل ترني جالوون كي إسلام أسامان المزيدي إسافي أبان صحابة رضي الله عنهما غاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جرى غرغدا هؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار عليهم من الله رضوان إسان الرت أمير إسان قد إرغو أمتا ديدم ترني جالوون كي إسلام إن يرت أمير أبي بكر عمر عثمان علي جرى غرغدا كان عليهم من الله رضوان غربان أمتا ديدم يتن سننجا نشوفاتو أسكيسا ينجر عمري إسان ملتو إساني إساني أدو هندلوم ندرتي أكا أجائبت اتفاق دومانين سننجا برجالوون كي إسلاما دين إسلاما والله قلبي النبو ينبيتان استغفاران قدا هقوتو مقا إساني جرى غرغدا سيرون كاسو نمني واللالان هنسران قشاشني أكاكيا أكامتبو جرى غرغدا سنير هاسوا يا ربي كي أوفينا قدي أستاذ ننجتشو نماتي توتو ندق جئتين والله الذي لا إله غيره ربي فين جان سنجاتا أستغفر الله وأتوب إليك جان سنجا توكو كوبا إساتين إسننجا برجالوون كي إسلاما أورمو دا مليين جهاتم نمني توكو كوبا ست دلغا نمني مليين جهاتم هن هجني هجتي ديمين إسننجا أمان تنمي معاذ بن جبل أبي عبد الرحمن عليه من الله رضوان إساق فافر النمي جالوون كي إسلاما والله ويطول الكلام ننقم مدى تاريخ إساني تسحاسوان ميلال أمتا قد أسديت دين إسلاما قيبالي أمتا صدومي أفرت دين إسلاما كيسا أمتا ميكا جرات مي ماتتي نمني جبا حسابتي نيو جبا أرارسو أين حلو أرارسو إساتو ديبسو أبوه أين لقمان سكت harka baasai namni tokko eenyuun nu deebisa amata meeqa amata 14 16 walla kalkuleetatti kanina amata 16 anaa fi isin amata meeqa sheekarraa jalqabnu wallaa sheekni ni sodaata eegas yaani umrii naman gaafatan jaani asitti gaafa duraa yeroo ijoo godhan laa wanni waan jettu wanni akkasii waakis bismillah ilaati wayi isin kaafiroo taaboo isaanii tutuutu umrii isaanii mana amata agadaa amatuma 23 amata agadaa obbaleessa kiyya guddaa wajji hiriyaadhaa amata agadaa amatuma 23 ayi anchi zaare maa yaa 3 amata shino hundi amata 16 amata 16 san keessatti meelal hadiisa nuuraan galmeeffamuu qabu kan gabaabsinee wal hadiisu fi sahih al-jami mu'adh ibn jabal isumarraa dhufeen isiniin jaa radiyallahu anhu rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mal ja'anini wallahi ya mu'adh inni la uhibbuka ji'in na dhageessanii obboleeyyan kee allahanin sii kakadhaa yaa mu'adhou
aniin kun sin jaaladhaa je'een bar yoo Mu'aadh ibni Jabal radiyallahu an inni wallaahi yaa ergamaa rabbii an sin jaaladhaa yoo je'een waan nama ajaa'ibuu miti gaa isin cufaatu rasuula keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam hin jaalatanii mee warri jaalatan harka baasa aboo isinii fi maatii keessanuu isa waliin jannatul firdoosaa keessa saahiba rabbii isin haa godhu wahi nama ajaa'iba ammantan isin jaalattuun hin ajaa'ibu gaa eegaa dukkana keessaa ka ifatti nu baase bi'abii wa ummii sallallahu alaihi wa alihi wasallam isaanii bar garuu inni guddaan san salawaatullaahi wa salaamu alaihi yaa Mu'aadh wallaahi innii la uhibbuka allahaanin sii kakadha an sin jaaladhaa jechuun maal jechuu jechi kun bar zal'aalam hafaadha hadiifni isaa akkaan isin hin jee fi sahiihil jaami imaamul albaaniitu rahmatullaahi alaihi rahmatan waasi'a sahiiha jedheeniin isin hin jaa ilammaan qiyaamatti mallattoo meelaa lega obboleeyyan kiyya ka islaamaa abadan maqaan isaa hin dhabamneen isin hin jaa meeqa kabiraawoo meeqa obboleeyyan kiyya ka islaamaa dardarummaa ta'e saammadhu dulloominsa keetiin duratti maaliif arra dhaabbattee salaata boru taa'uu dhufu obboleeso arraan tana nagayeetti deemta boru jechuutu dhufaa bar gaafa tokko dhukkuba chikunguuniyaan takko dhuftee daaraan hin goone walla haramaayaan seenne chikunguuniyaan san hin seenne guyyaa san hin seenne jira hin seenne jeebo aboo nuti dirree dawaa turaabnu hin goone boo saahibootiin hin beeku dardaroota bar ijoollee bar qur'aana juuza 18 maarree haffazdu taa'anii salaate namuutu numa jaa obboleeso waan bimbee xiqqoo sanii bar bimbee sanii bishaan xurii maarree ja'anii fatanaa bar obboleesoo bar waan xiqqoo takka aaya ta namarraa hin deemne lilmee fi maarree tan dhageenyu dulloominsa jira gaa obboleesoo eegaa odoo isiin hin dhufne obboleeyyan kiyya ka islaamaa ammaan tana haasaan mannuu dardarummaa teenya mallattoo akka jara babbareedaa sanitti isnee haa deemnu hattaa bar obboleeyyan kiyya ka islaamaa akka lammitti akka oromotti nama meeqa qabnaa barni beetanii fakkeenyaaf amma laal fadiilati sheekh doktor Muhammad Kabiraa Carcar Muhammad Abdullee gaa akkasuma maqaan isaanii Muhammad Rashad rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a kitaaba fassaree kaaseetan mujalladaanis ani ka duriin qabu mujallada 5 kaayee deem hattaa waan meeqa si gargaarte tafsiira takka barta hattaa oromiffallee barreessuu yoo beekte akka likkitti tolchitee barreessitu si godhanii beektaa kitaabni isaa laal kaayee kutu haya allaama muhammad ibnu adam ibnu aliidha alwallo kaduu isan rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a kitaaba meeqa kaayee kutu jaalawwan kiyya ka islaamaa sharhii inni sahiha muslim mujallada 46 godhe pdf dhaaniin qabaan isa san sheekh anwar hafidahullahu wara'aa wamatta'ahullahu bisihati walaafiya doolaara kun takkaa je'eetiti torban lamaa fi deemnaati masgid xaaliyaanii masgida keenya muhaadaraa godhe doolaara kun takka je kitaabni isaa hada oromo obboleeyyan kiyya ka islaamaa Sheikh Bakri Sapaloo rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a bar nuti obboleeyyan kiyya kashlaphee akkan taaneefin sin ja'a bar haa'ulaa mujaahidoota bar jarrisan obboleeyyan kiyya ka islaamaa nutis nama akkanaa duunee bar umrul abad namni kan irraanfanne malee tareefun tana waliin jenne san guyyaa sadii booda namni si irraanfachuu lakki boo warra akkasii boo rabbiin hin godhan akkam jettan aboo insha Allah warra akkasii hin taanu boo akkam jettan diduu qabdaan sin jaa bar affaruu qabna laatu ni boo naan hin maltu obboleeso dadhabdanii miti takkumaatu nu habeera akkasimi tuni baaba biraati ni deemta takkumaatu hafe boo waqinaaka qabla faqrik durummaa ta'e saammadhu miskiinummaa ta'etiin duratti yoo arraan tana yoo dureessa taate rabbiin nu cufaatu nu haa tujju haaromsu boo awoo tujjaarummaan feetan du'aayii aamiin suutuma jettan muja zaahida mattaltanii warra haramaayaa walaa xaadhii isaafam akka nama maallaqa hin jaallannee godhatanii alaa xaa keessan bakka biraa gaayyattanii ammaan tana eega hunnooti bishaan sanuu deebite hunnooti cufne keessaniitu naggaadee kalluunaa taatanimi akkasimi durummaa teessan
sammadhaa miskiinawuudhaan duratti yoo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa arrantan horii nuu kanne masgiida keenyaaf haa dhaabbannu. Masgiid tawhiid waan isa barbaachisu godhu harmallaa miskiina yatiima isaan gargaaru sheekoolee ulamaa'ii garii miskiina ta horii hin qabaanne isaaniif dhaabbachuu isaan dheenee gargaaru yeroo nama dura dhaabbatanii haasawun obboleeyyan kiyya islaamaa huccuu bareedduu uffatanii dhaabbatanii akka nama gorsaniin agarre isaaniif dhaabbachuudhaan isiniin jaa horiin teenya ammaas obboleeyyan kiyya islaamaa ka baankirraa qabnu horii keenyaa miti bar san yeroo nuti duune kan warra nu dhaaluuti horiin keenya tanuma akkana jennee baafanneen isiniin jaa tanuma nyaannee fixne huccuun teenyas tanuma uffannee fixne horiinis kanuma nyaannee fixneen isiniin jaa malee taan warra nu dhaaluutu fudhataa irra hedduu bakka tana namni hin fudhu nu beeta lakkii boo atis akkaawuntii bakka meeqarraa hin qabasan tiyyuma boojii tokko laa obboleessoo jaallattu jibbitu teetii miti yeroo ati duute oduu ati mana keessaa hin baanetti qoodatanii wal fixaniin sin jaabar tujjaara meeqaan beekaane biyya keenyatti obboleeyyan kiyya islaamaa abbaan isaanii odoo hin baane reefki isaan achitti boksiidhaan walis seenaniin isiniin jaa ቤቱ የኔ ነው መኪናው የኔ ነው ማሬ ረብሻን ሲንጃበር ቴ ተኑመ ደበርሰቴ ዮካን ተኛቴ ዮካን ከኡፈቴ ዮካን ሰደቀቴ ከኤብዱረ ደበርቴ ተነላ ረሱል ከኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም والحديث في المشكات المصابي من حديث عائشة رضي الله عنها غافت كمن رسول كينياتي صلى الله عليه وآله وسلم رأيتي تكاتو تو غرا مجالو وانكي اسلاما رأيتي تنا غيفت عائشة رضي الله عنها شوف اسيتو كنتيتي ceeku isii qofa hambisatti yeroo ergamaan rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhufan yaa Aisha maaltu nu hafee jennaanini yaa ergamaa rabbii ceeku takka qofaatuutu nu hafee wanni takka nuuf hin hafne yeroo jettuuni rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam baqiya kulluhaa jeen cufa isiitiitu nu hafee gayra katifihaa ceeku isiidhaa malee jeen maaliif ceeku isii tana anaafi atiitu nyaati yoo ati nyaatte isa dheeta sagaraa dheeta taana ammoo kitaaba hin banne achirratti sii galmeeffamtee jirti ga obboleesso sadaqaan isin masgiida kanaaf dhaabbattan yatiima katti gargaartan isinii jirtin isinin jaabar isinirraa hin baddu yoo abbaan ifirraa balleesse malee dilii hojjechuudhaan miskiina tokko maallaqa kannitanii fi durumsitaniin eegasii ana akkana sii godhee moo akkas sii godhee obboleessoo maaliif akkas ifirraa balleessite laa tubxiluu sadaqaatikum bilmanni wal adaa jeemiga eegaa mannaana eenyu ati boo horii namaa kannee ka nama himatu Allah anu tolo meeqasitti oole wahii matee boo yoo saniin ifirraa balleessite malee akkasumatti isinii teessi tolli namaa isin ooltan obboleesso yoo arraan tana Allahan jalla jalaaloo horii nutti kanne odoo hin miskiine gaafaan silaa horii qabu san ummaatiyyaaf mana jaare gaafa san silaa hajjii isii geesse lakki obboleesso arrumaan tana saammadhu arrumaan tana hajjii geessin arrumaan tana lubbuu keetiifis hajjii godhi arrumaan tana ummaa teetiifis mana jaar arrumaan tana masgiida jaare obboleesso gaarantii miti jiruun tun arraan tana jiruun dirra booda du'uu mallaa bar obboleesso akkasiin isiniin ja'atii ani haasawa kiyya gabaabsee fixadheetiin jira yooniin dhugaa qunname Allah harraahi yooniin dogongore hammeenya nafseetiyyaatii fi hammeenya shayxaanaatirraahi yooniin dhugaa gaxxame akkumaan isiniin jee Allah harraahi toltuu tanatti isin ajajee an toltuu tana dalaguu dhabuurraahis Allah haniin tiifama isiniif karaa jannataa dildila isinii tahee an ibidda keessatti na darbuurraahis Allah haniin tiifama anis kanin dubbadhe isinis warra dhaggeeffate warratti dalagatu rabbiin waa godhu anaaf isinuu rabbiin addunyaa fi akhiratti rabbiin waa milkeessu nu cofaatiifuu rabbii yaadaa muraada keenya rabbiin waa guutu hajaa teenya tafacaate cofaatuu rabbii walitti nu haa qabu obboleeyyan keenya warra hidhaa jiru rabbiin hidharraa nu haa baasu ani fixadhe isinittiin dheeressu jeeti bara eega du'aayii goone booda ammas tafe sa'aatu hafee nan jettanii lakkii bar tanuma akkas taateeni maaltu isin dhibe dhibdee teessan cufaatuu rabbiin isin haa furu
Aboo Sheekh Anwariin gaafattanii boo. Inni dhufee miti har'a dura. Aboo keessaa hoo ani gaafii akkaan itti jibbu bara. Wallaahi hin fadhuan. Ani gaafii hin fadhuusiin deebisuusii namaafisii maaliif jee ni beektaa? Amma gaafiin garii maal seete ni beektaa? Waan biraatii fi miti bara. Gaafii yoo wallaahi alladhii laa ilaaha ghayruhu isiniin jaalawwan kiyya ke islaamaa. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه من الله رضوان يو إسا غافتان أمتا لولا بدريتي ولتك أبي إسان غافتان إسنينجا أكا أنافس تاتوس إنفرو أكا أنر تاتوس والله واني ننفيني فين إسنينجا بر ملي ندن دهما أكا أجائبة دن دهما أسينيس كاراتي أميا دكتورة فيتو إنجينيرة فيتو بروفيسورة وان فيتين أسينيس حافظ القرآن عالم رباني دائي صادق قدواته والله الذي لا إله غيره ندن داما توكو توكو كيس ربنا أكسي سناقرون سننجا فكيني فينا ناما هدو توكو فينا بو بوليسو أكسي كوفي مالي بني بيتا أينيو توتو يا دامرادا نما قوت حاجة نما تجبات تشوفاتو كان ما لافيسو أينيو بولينكي حاجة نما تفجأت قولين نما كبو أينيو الله جل جلاله وان إني جيد أجيفة دوغا بوليسو إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون جنة سورة آل عمران كيسا جرتي متي أكاسم مت صح والله ما صح تم تدري دوات يا آية إبا في جهاتم كبا جرتي بر الله جل جلاله يو إسني تمسي إن يوتو إسن إنجفتا yoo ammoo inni isin xiqqeesse isaa achitti namni isinii tumsu ni jiraahi mu'mintoonni Allah irratti haa irkatanii jee obboleeyyan kiyya ke islaama waan feeteen sin jaabar feetu asii aalima guddaa asii ammoo doktora yoo Allahan jalla jalaalu dura waan feetaniin isinin jaarjaaluu gay hifzii qaraatii math physics history marre namni garii bar akkaataa itti haffazu cufaatu bar baafata obboleeso yoo Allahan sin tumsine hifziin ta'e faayidaa hin qabduun sin jaabar hogguutu gargaarsa Allah harra barbaaduudha isa kana maatumsu inni siitumsinaan dhume hatta daa'i anumaa'uu miskiinticha kana ammaan tana sheeka ustaada ka jetanii sheekaas waa arrillee waan basne ani waa sheeka gizee jaanis ajaa'ibuman jaatanallee siigaltee qalli baalak akkamiti hadiisa kanatti beetee nama dila kana dhooyto obboleessoo anaa miti anka as dhaabbatee haasawu hakiim hassanii mitiin sin jaabar inni yoo sii tumse dhumeen sin jaa eega sii jaalawwan kiyya ka islaamaa maali ni beeta والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إسانوان كراكين يكيستي تتابتن والله جئتي بر لنهدينهم إسان كأجلتنا سبلنا جمع سبيل كسمكم كروان كين يجئ بر كراتو كوميتي بر كروان كين أينو دائن بكمان غندكنا كيسا أينو مكان كيت هاي أتي مكان كي هندو بتو نماتي سودو بتابو بوليسو gogo gibo bismillah dadi ta abarsati miti kalli balak ay enyu makanke rabbin akka mus'ab ibn umair si yago dubo mus'ab ibn umair ni beta agar temi gurbasan ambassador din islam ka dura allahan si tumsinan namni si injifatu injiru obbalesa kiyya ka islama gasimmo walladina jahadu fina jemukam qarati chemistry tetis math ketis فيزيكسي كيتس نموت ألت أبليسو حفظي تيتس نموت ألت والله الذي لا إله غيره بكة شوف الرسكا يهون سنجي كم جت دائي هرمايا مسجد توحيد إنيو مسأبي إنيو توتو دلدلتي حلال غندك أنا كيس أجرا كتا مسأبي إنيو توتو غندك أنا في إنجنرا مسأبي بكة شوف الرسكا يا أتمن كرا الله كيس تجل جلاله تتافي قولي نشوفاتو دائي جالن دائي بينو دكتور ذاكر عبد الكريم نايخ حفظه الله وراه إنما لأبليان كي كسلامة نبيتني نمي دكتور عبر MBBS دابر كراتي تاني دان MBBS كابا إنو مسانوماهو ديسيتين دكتور قاماته هرّا دكتور قلبيتين تهو فدا جئتي دائي تهين سننجا الله أكبر غرسي سے مون غرسي نے مصاب
maaliif hin dandahamne obboleeso anuu bar amman tana ni deemti ka jenneefis takka tanaa bar obboleeyyan kiyya ka islaamaa hifzii fi marree wallaahi alladhii laa ilaaha gayru saahiboota meeqa qabnaas waan agarree joolluma qur'aanatti hifzii tana qabdu hadiisa meeqa haffas deetu yuunivarsiitittis warri tokkoffaa bahu jaruma kanaa bar akkana moo kanaa miti maalirraahi ammas itti haa idaan waa gaafii obboleessa keenya bareedduu nu gaafatan يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا جي سورة البقرة كيستي واتقوا الله ويعلمكم الله إن جنة مال جتو الله كان قد آجي جل جلاله تقوى جتون بيك نفس الرايو جنة بابا برات مهادرة برات تنطي بابا رب لينكي كسلاما الله كان يو قدتن الله جل جلاله اسم برسيسا مال سي برسيسو بوليسو قرآن فيتا قرآن سي برسيسا تفسير سا سي برسيسا حديث فيتا حديث سي بر حديث ني كون صحيح كون ضعيف كون منقطع كون شاذ ميك اتو جيرو علماء ان هنگل كويتي افت انو مكان اسني تو ره دودا سنجان كنا چوفا كون فيزيكس سي فيتا فيزيكس سي دا سي برسيسا ماث سي برسيسا والله انت كان جا وان براتي متي ربي نچوفاتي فو جالو وان كي اسلام اخلاص اتباع صدق في استقامه ربي واغنو وان غو نچوفاتو فول اساتي ورغو ربي واغدو والله mucaan mucaakiyaan isinin ja daak fuuldura doktoraan tahaja ayman xaahaati hogguutuu muhaadaraatiyyaa fi khuxubaatiyya ta agartan bakka cufaatu na wajji deemee waraaba kaanis ayman mahammad ammas dirreda warraa yeroo dhufne isaan lamaan qabadheetin dhufu joollee tana lubburraa akka ilmaan kiyyattiin isaan jaaladhaan isinin ja amma daak ayman xaaha tokkoffaa malee hin buhuu yoon hin sinjii kam jetta مسجد الرا شنبرو مسجداتي ربي إخلاصا وهكذا نسنين جي بربوليسو سني بيتي فارون فايدان قبضو فارون فايدان قبض غايو ربي فينتاني مال فايدا قبض مال فايدا قبض أكم تندن دامني ندن دامتين سنين جا كيساو سني ديبيتي مصاب غافينتون كيساو ورهن توجو سنين يا مصاب غيا تهاتي غرسيساني تهاتي غرسيسان taha agarsiisan ni taha maaf hin taane obboleeso isaanumaan siin jeebar joollee meeqa nuti ganda keessa been warra haafizul qur'aanuma yuunivarsitii jimmaa dhaqan haramaayaa teessan tana as tajirtus yuunivarsitii ni jirti baraasiis akkasii mookam as dhufaniititi raankiidhaan dhaan dahaba fudhatanii bahaniin siin jaa guyyaa bahan akkaan siin jee diinni islaamaa taanirraa siin hambisu inuma irratti si gargaara malee waa'ee saayinsii nu cufaatuu laallee jirra yookaanuu kitaaba dubbisuun laallee jirra yookaanuu yoo kitaaba hin dubbisne sidii doktor Zaakir Naayikii tokko hafidahullah waraa nyaanna yoo laalte bar daaraa gootaa bar ummata saayinsii quraana keessatti waa'ee saayinsii meeqaa meeqaa haasa'u rabbiin keenya jalla jalaalu rabbi eegaa meeqaa meeqaa haasa'u ammaan tana bar akka afaanitti jaalawwan kiyya islaamaa aduun asiin baate aduun asiin seentii asiin baatii waliin jennaa miti garuu quraana keessatti rabbiin keenya jalla jalaalu rabbi aduun asiin baate aduun achiin seenti je'ee ni jira mee suuratul yaasiin aayata namee naa fida لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون كلهم بزابي أجون مزورود جاي ماله صحيح بس جوت أج صحيح بس زاغب بايو جاي بو بولزو الله أكبر إنجا تبو بسم الله نمير كان سيدني هو بدر ربي جراو إيجا ميلا لبر وبولزو هنا أجر غافتك والله قلبيتي يا نبويان سنجابر لال فضيلة الشيخ أحمد ديدات رحمة الله عليه رحمة واسعة إسا غافتني بر إسم مسلمون نتي قرآن نكين وا ساينسي هاسوا أكنا هاسوا أما تكم تكافي إبا فردورا إسن إيغر رجسان أما تدبا لما أكنا مار رجتان هو غوتو إيغو قرآن نجي مسلمك أكنا جولي أغر رجي رابر أكنا إسن أمة ويستي أمة أوروبا في أمريكا كنرا بودا أنتني مار رجان dhugaa jirtu hin kannu bar amman tana teknolojii marre yoo laalte garuu nuti wallahi alladhi la ilaha ghayru kakuu isii tana ka itti gaafatamu ana rahmata rabbiitiinis jalla jalaalu rabbi kakuu tana nin beekaanin sin jaabar nuti ummata wasti booda hin jirru isaatu akkana jechi isaatun hedduuna tolte islaamarraahi booda waan annee fi booda taane malee obboleeyyan kiyya islaama qur'aana yoo qabaanne akkuma gaafa sahaabaa san golden age golden era gaafa nun jaan sanni yaadatanii miti isaan garuu ummati Awurooppaa bar dark age keessa turanii bar dukkana dark for who isaani Spain biiti Andalos tirika turte Amerikaan ammaan tana the most powerful nation ta turte tun bar ammaan tana taate gaafa san dukkana keessa jirti bar islaamni qur'aana qabaanne akkamitti boo dukkana keessa jiran nabo boleso
qur'aana qabattee kami dukkana keessa jirta abadaniin siin jaa islaamummarraa booda qur'aanaani boonuu dhiisne obboleeyyan kiyya ke islaama tanaafi booda taane bar areeda guddisachuu marree nan jaa maaltu fide areeda keeyyanin guddisadha areedi keeyya nama miidha mee imaamati keeyya kun nama miidha kofooti yenin mura maaliifin dachaase salaata maaliif islaama warrummaan duraanii sanuu bar saayintistii meeqa islaamni ka qabu obboleeyyan kiyya ke islaama sa'aa ammaan tana eenyu muslimaa bar garuu sa'aa sanitti nuti ittiin faayiduun katolche muslim abadanii takka baga dhuftee ni dandahamtiin isiniin jaalawwan kiyya ke islaama akka ajaa'ibatti dandahamti qur'aana keenyaas asiin hifziidhaan hadiisa khuxubaa teenya muhaadara waan adda addaa ayyoo fi abboo yeroo nu yaaman labbee jechaa gama qaraatii kaaniinis samii dhaquu ni dandeenyaa miti akka ajaa'ibatti dandeenyaan isiniin jaabu aboo ani gaa isin dhaggeeffatanii nuti sheekan dhageenya nuti haa dhageenyu isaa fi kanneen aboo kam jettan boo lakki hin dhageenya gaa wadaa kunuti keef ta'udha maa samiina isaaf dabarsina aboo kam jetta sa'aaja fi ammas asittuu bar eegee sinna yaamtan anis soddaan qabaa bara sirraa laa rakkoon qabu sanii akkas agoonuutiin isiniin jaati cufa warra niyyaa akkasii qabdan gama kanaan doktora gama kanaan injinara taatanii yookaanu piroofeesara taatanii gama kanaan haafizul qur'aan daa'ii warra toofeetan rabbiin nu cufaatu tana rabbiin nuuf haa guutu boo yaadaa muraada keenya rabbiin nu haa guutu tokko keessa warra masgid toohiid keessa salaatee dhiiraa fi dhalaanuu xiqqaa fi guddaanuu rabbii yaadaa muraada keessan isin haa guutu hajaa teessan ta'ulee facaatee rabbii walitti isin haa qabu dhukkubsataa keessan rabbiin isiniif haa fayyisu yoo nu keessa jiraate rabbii nu haa fayyisu yoo hakimi jiraatan mani isatti rabbii isaan haa deebisu warra nurraa du'e cufaatuu rabbiin rahmata isaaniif haa godhu qabri isaanii rabbiin caffee jannata haa godhuuf boolla isaanii boolla ibiddaa rabbii ittiin godhin galmee isaanii illiyyiinitti isaaniif haa galmeessu kitaaba isaanii warra mirgaan fudhatu rabbii isaan haa godhu maan nabiyyiina wasiddiqiina washuhadaa wasaalihiina waasuna ulaa'ika rafiiqaa jala saruun rabbii isaan haa godhu nutillee hanga addunyaa tana keessa jiraannu rabbiin jecha keenya kamaayii laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah rabbiin waa godhu cufa keessanuu rabbii warra jannataa rabbi sinaa godhu maatii teessanii waliin rabbii warra jannataa rabbi sinaa godhu obboleeyyan keenya warra dhiphoo rakkoo keessa jiru rabbiin rakkoo keessaa isaan haa baasu warra beela jiru rabbii isaan haa nyaachisu warra qullaa deemu rabbiin isaan haa uffisu warra hidhaa jiru rabbiin hidharraa baasee rabbiin waa gammachiisu obboleeyyan keenyaa fi ulamaa'ii teenya meeqaatu tutu addunyaa kana keessatti hidhaa keessa jira rabbiin hidharraa isaan baasee rabbiin waa gammachiisu allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala jamiil mursaliin wa akhiru da'waana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hundi keenyaa dubbii waan jajjabduu akkaan nama yaachiftu nutti himee jira waan san qalbifannee qabannee warra hojiirra gaggeessu rabbi nu haa hojjechaa sagantaa keenya asumarratti daawasina kan quraanaan nu cufu umar ali asin nu faadatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله ما شاء الله ربين حافظ القرآن ربي نساء قولوا ورا علمي بعد أفهم ربي هقولوا ورا عالمنا ما برسيس ربي هقولوا سكنتان تيجي gorsaa daawaa muhaadara imaana ngejjabeesu tanu dabarsan sheekhenyas rabbiin umrii isaa nuuf dheereessu warra kana daddeebi'ee daawaa tana nuuf daddeebisaa daawaa nu godhu rabbi haa godhu arra malee kachumaan dhabamu osoo hin ta'in sagantaa bareedduu akkanaa tana daddeebitee ta dargaggeessa kaastu tana shaataatti gootu ibaadarra jabeessu tana guyyaa biraatillee sheekni akka deebi'ee daawaa tana itti nu daddeebisu hawwii qabna insha allahu asumarra dhaabnaa gama uduwaatii fi gama salaataa achi deebinaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربي يا الله يا خنوخ الديني قام خيولي غنيه قبرو تركناني دين مدو يا رحماني بسم الله ننجل قبا مكا ربي خودر سي مكا ساده تناب تلبيتي يا بورسي فاروسي ملي ربي مالك بيون سفارسي يا خنفارون سالمي سفارسة الدبسي أتي فارفموتنا قبرو تنقمتيسي رحمة خيتي روبي والردين سبتيسي
turree sunnaa rasuulaa tan qabsoodhaan nu geesse kan haqa kana dabsee jannata irraa if meesse jannata kee nu geessi atummaa yaa rahmaanii mukaasidiin kanaanii يا ربي يا الله يا خنوخ النديني يا ربي يا الله يا خنوخ النديني قم خيولي قليه قبرو تركناني دي المد يا رحمن